Kambifurize kugubwa neza, ni umunsi mwiza kabisa, mbona bumeze neza, mbona ikirere kimeze neza kabisa, ni ya makuru rero y'abasitari n'ibyamamare muri rusange, aho nza mbabwira byinshi byinshi bigezweho muri rubanda nyamwinshi, aho tuzenguruka isi muri rusange. Ubu rero ho turacyari mu Rwanda nk'ibisanzwe, murabizi ko cyane cyane mba nibanda ku gihugu cy'u Rwanda kabisa. Ni uruhande rero rw'uregwa witwa Mpanoyimana cyangwa se Ngirinshuti Ezechiel, uzwi ku mazina ya Mpanoyimana, aho yagaragaye rero ku rubuga rumwe rwa YouTube, yajyaga abeshya abantu atubura amafaranga. Ubwo rero yaje kuzira icyaha cyo gufata ku ngufu. Ubu rero hari ingingo nshya yagiye mu rubanza rwe, ndetse abamuburanira basaba ko ataburanishwa. Uruhande rero rwunganira Ngirinshuti Ezechiel, uzwi nka Mpanoyimana, ukurikiranyweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, rwavuze ko umukiriya warwo afite uburwayi bwo mu mutwe, bityo ko adakwiye gukurikiranwa. Rusaba ko rero hagaragazwa ibimenyetso. Mpanoyimana rero wakunze kugaragara ku rubuga nkoranyambaga rwa YouTube, abwira abantu ibyo bakora ngo abaheshe amafaranga, akurikiranyweho kandi icyaha cyo gusambanya ku gahato. Rero mu iburanishwa ry'uyu munsi rya tariki 28 Ugushyingo, ni umwaka w'ibihumbi 2024, Maître Dukuzumuremyi Egide na Maître Hagenimana Polycarpe, bunganira Mpanoyimana mu rukiko, bavuze ko umukiriya wabo afite uburwayi bwo mu mutwe, bityo ko adakwiye gukorerwa uburyozwacyaha. Aba rero banyamategeko babwiye urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ko uwo bunganira adakwiye kuburanishwa kubera icyo kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe nk'uko biteganywa n'itegeko. Maître rero Hagenimana Polycarpe cyangwa se Polycarpe, yavuze ko hakenewe igihe cyo gushaka ibimenyetso by'inzobere mu ndwara zo mu mutwe bigaragaza ko umukiriya wabo afite uburwayi bwo mu mutwe. Rero mugenzi we Maître Dukuzumuremyi Egide we yavuze ko uwo bunganira akwiye kujyanwa mu bitaro bya Ndera kugira ngo asuzumwe uburwayi. Aba banyamategeko rero baboneyeho gusaba urukiko gusubika urubanza kugira ngo habanze gushakishwa ibyo byangombwa bigaragaza ko uwo bunganira afite uburwayi bwo mu mutwe. Ni icyifuzo rero cyanashimangiwe n'ubushinjacyaha, buvuga ko ari uburenganzira bw'uruhande rw'uregwa guhabwa umwanya wo kugira ngo hafashwe ibimenyetso cyangwa se hagaragare ibimenyetso, kandi ko abunganira uregwa bari bamaze kunyuza ubusabe bwabo muri sisiteme mu ibaruwa banditse tariki ya 26 Ugushyingo n'umwaka w'ibihumbi 2024. Ubushinjacyaha rero bwasabye gutanga uruhushya ko kugira ngo haboneke iki kimenyetso, bwasabwe n'urukiko kubyihutisha kugira ngo urubanza rukomeze. Ubushinjacyaha bwasezeranyije urukiko ko ruzakora ibishoboka, ariko bwibutsa uruhande ruregwa ko ari we cyangwa se ko ari rwo rugomba gukurikirana izi nzira zose. Nyuma rero y'ibyatangajwe n'impande zombi, urukiko rwemeje icyifuzo cy'uruhande rw'uregwa cyo gushaka icyangombwa bigaragaza niba uregwa afite uburwayi bwo mu mutwe, cyangwa se rwimurirwa
urukiko rero rwimuriye uru rubanza tariki 5 Ukuboza ni umwaka w'ibihumbi 2024, ni mu kwezi kwa 12, aho urukiko uyu mugabo azongera kurwitaba kuri tariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni impano y'Imana rero mwamenyeye mu bintu byinshi, mu mavideo agiye atandukanye kuri YouTube, arimo agenda atuburira abantu bagenda batandukanye, ngira ngo mwarayakurikiranye amavideo ye, ariko burya ngo yabaga ari ubutekamutwe ko kugira ngo atuburire abantu yongere arye n'abandi. Rero niba utarakora subscribe ikore kugira ngo tujye dukurikirana za nkuru zigiye zityoshye z'umuriro. Njye ndi Emmanuel, iyi ni Newsline Rwanda.